Welcome back to Ithaca Studio. Dobrodošli vi nama ponovo u Ithaca Studio na još jedan kratak čas engleskog jezika. Danas nastavljamo da razgovaramo o zamenicama, ovaj put o neodređenim zamenicama. Njih veoma često koristite, zapravo imate potrebu da koristite, a nadajmo se da ćete posle ovog kratkog video časa moći da ih koristite efikasnije. Skrenut ću vam pažnju da u nizu video lekcija pod nazivom Engleski za početnike 1 već imate razmatranje ove teme, neodređene zamenice. Dakle, to su vam zamenice everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything, somebody, someone, something. Dakle, već sve te videe imate u nizu Engleski za početnike 1, pa predlažem da prvo možda odslušate te lekcije, jer su one na neki način uvod, a ovo je zada jedan malo stepen više, ista ta priča, ali kažem samo proširena. O čemu se radi? Radi se o tome da vrlo često želite da kažete nešto tipa svi, jel tako? Svi su ovde, ili svi su bili tamo, ili svi su došli, jel tako? Svi, ne koristeći dakle imenicu, ne kažete sve kolege, svi prijatelji, svi ljudi, nego samo kažete svi. To vam je to je ta neodređena zamenica, jel da? Kada na engleskom želite da kažete svi, imate dve opcije. Možete reći everyone ili možete reći everybody. U suštini, potpuno isto šta ćete koristiti. Everyone is here bi značilo svi su ovde. Što je to interesantno? Mi kažemo svi su ovde koristeći treće lice množine, jel tako? Svi su. Međutim, u engleskom jeziku uz zamenicu everyone, everybody koristit ćete treće lice jednine. Znači, glagol će se nalaziti u obliku jednine. Everybody is here, svi su ovde. Everybody was here, svi su bili ovde u prošlom vremenu. Everybody likes Novak Đoković in Serbia, svi vole, everybody likes, dodala sam ovo s za treće lice jednine. Everybody wants a better life, svi žele bolji život, jel tako? Dakle, ponašajte se kao da ste rekli he ili she, a u stvari kažete everybody, everyone. Na stranici 129 u ovom udžbeniku Engleski za početnike 2 imate dosta rečenica u kojima se koristi ova neodređena zamenica kao primere. Everyone is here, everyone was there, everybody speaks English here, everything works, sve funkcioniše, sve radi. Naravno, tu ste primetili da stalno koristim tu zamenicu everyone i everybody na prvom mestu. To je takozvani subjekat. Jasno vam je, ne mora ova zamenica biti samo subjekat, naime može biti i objekat. Što to znači? Možete koristiti i za glagol. Hoćete da kažete recimo poznajem sve, jel da? Znam ih sve. Ili ne znam, čuo sam sve, pročitao sam sve, jel tako? Znači, to je taj objekat kad ide iza glagola, jel da? Naprimjer, kažete I can hear everything. Ja mogu sve da čujem. I understood everything. Ja sam sve razumeo. He kissed everybody before he left. Sve je izljubio pre nego što je otišao. She will do everything in her power to help. Ona će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne. He saw everything was okay. On je vidio da je sve u redu. Dakle, everybody, everything koristite kada, everybody, everyone, koristite kada govorite o živim bićima, je tako? A everything, međutim, kada govorite o neživim pojmovima. Možete, naravno, ovu zamenicu koristiti i iza brojnih predloga. Šta to znači? Naprimjer, I took a photo of everybody. Slikao sam sve. Of everybody. Please say hi to everybody for me. Molim vas, molim te, pozdravi mi sve. He shouted at everybody. Vikao je na sve. They got a lot of help from everybody. Dobili su puno pomoći od svih. I tako dalje. Dakle, jasno vam je predlog. Of, to, from, for, pa zatim with, pa onda everything, everybody, everyone. Nekada ćete čuti i zamenicu everywhere, neodređenu zamenicu everywhere, što znači
svugde, makamo, bilo gde. Naprimjer, I would go anywhere with you. Iz romantičnih pesama, pošao bih bilo gde sa tobom. Ili everywhere you go, ma gde išao, there you are. Doći ćeš do sebe. There are good people everywhere. There are good people everywhere. Svugde ima dobrog sveta, dobrih ljudi. Everywhere I look, gde god da pogledam, I see trouble, vidim nevolju. Ok, za kraj ove lekcije 44, navela sam, evo vidite kako to izgleda na kraju svake lekcije, navela sam neke fraze, česte fraze koje ćete čuti, u kojima se koriste, dakle, ove neodređene zamenice, everything, everybody i everyone. Naprimjer, is everything okay? Čuli ste sigurno puno puta to pitanje. Is everything okay? Da li je sve u redu? Is everything alright? Ista stvar. Everything will be alright. Sve će biti u redu. Everything is going to be okay. Sve će biti u redu. Everything will work out. Sve će se srediti. Everything is in its place. Sve je na svom mestu. Everybody out. Svi napolje. Everybody says. Svi kažu, pa onda nešto, jel da? Dobro. Ja padam u iskušenje sada kao i svaki profesor da budem previše opširna i da vam čitam sve ove primjere, ali neka nešto ostane i za vaše studiranje kod kuće. Prelazimo mi na lekciju 45 koja se bavi zamenicama somebody, someone, something. O čemu se radi? Kad hoćete da kažete neko, jel tako, neko ili nešto, koristit ćete ove zamenice. Naprimjer, kažete neko te je pozvao. Somebody called you. Neko je na vratima. Somebody is at the door. Neko je bio ovde. Someone was here. Neko kuca. Someone is knocking. I primetili ste da opet iza someone i somebody koristim glagol u jednini, treće lice jednine, što se negde poklapa sa našim jezikom, jel tako? Jer mi kažemo neko je ovde, someone is here, ili kažemo neko je bio, someone was here, tako da to ne bi trebalo da vas buni. Znači, kada hoćete reći neko, reći ćete someone, somebody. Međutim, kada želite da kažete nešto, reći ćete something, piše se kao jedna reč, something. Something happened, nešto se desilo. Something is not right, nešto nije u redu. Something was off, isto, nešto nije bilo okej. Something is happening, nešto se dešava upravo. Something is wrong with it, nešto nije u redu sa tim. Ovo su vam sve bili primjeri gde sam izvukla somebody, someone, something na prvom mestu u rečenici, takozvani subjekat, a hajde sada da čujemo nekoliko primjera gde se koriste iza glagola, dakle kao objekat u rečenici. Na primjer, I saw something strange. Video sam nešto čudno. I heard someone at the door. Čuo sam nekoga na vratima. I noticed somebody waving at me. Primetio sam da mi neko maše. Let me tell you something. Dozvolite da vam kažem nešto. Oh, she did something terrible. Ona je učinila nešto grozno. Kao i sa everybody, everyone. Everything is somebody, someone, something. Možete koristiti i za različitih predloga. Šta to znači? Naprimjer, razgovarala sam sa nekim o tome. I talked to somebody about it. Čula sam to od nekoga. I heard it from somebody. Ili pak bio je sa nekim na zabavi. He was with somebody at the party. Pričali su o nečemu interesantnom. They talked about something interesting. On je gledao nešto. He was looking at something. It is nice to donate money to someone in need. Lepo je donirati novac nekome kome je potreban. For somebody like you, za nekoga poput tebe, this must be very hard. Ovo mora da je teško, da ti teško pada. Također postoji zamjenica somewhere, neodređena zamjenica somewhere, kada želite da kažete nekud, negde, ma gde. He works somewhere close to here. On negde ovde blizu radi. She went somewhere. Ona je negde otišla. Would you like to go somewhere tonight? Da li bi želeo da negde odemo večeras? Let's go somewhere tonight. Hajdemo nekud.
Let's go somewhere together. Hajdemo nekud zajedno. I za kraj ove lekcije, opet na stranici 133, imate korisne fraze u kojima se upotrebljava upravo ta zamenica somebody ili someone, što vam dođe isto neko, i something, nešto. There's somebody waiting to see you. Neko čeka da te vidi. Somebody wants to see you. Neko želi da te vidi. There must be something wrong with him. Mora da nešto nije okej sa njim. Something's wrong. Nešto nije u redu. Something's not right. Nešto nije u redu. Something's weird. Nešto je čudno. Somebody wants to talk to you. Neko želi da porazgovara s tobom. Someone is here, neko je ovde, i tako dalje. Prostudirajte malo to. Eto, kažem, 133. strana. Zatim, zamenica veoma bitna, nobody, niko ili no one, nothing, ništa. O čemu se radi? Negativna zamenica, jel da? Negativna neodređena zamenica, kad hoćete da kažete ne znam ništa, ne poznajem nikoga, tako. I sad tu ima jedna mala začkoljica, a to je da u našem jeziku, srpskom, hrvatskom, bosanskom, zovite ga crnogorskom, maternjem, kako god hoćete ga zovite, znači mi u našem jeziku možemo da imamo jako puno negacija, jel tako? Znači mi kažemo nikad ništa ne radi, 3 negacije. Međutim, u engleskom jeziku postoji pravilo samo jedne negacije. Tako da vodite računa, ako koristite negativnu zamenicu no one, nobody ili nothing, onda morate koristiti, to vam je ta jedna negativna reč koja je dozvoljena u engleskom u jednoj rečenici, tako da molim vas onda koristite glagol u potvrdnom obliku. To donekle malo izaziva konfuziju kod naših ljudi, zato što nam je prosto neobično da kažemo, recimo, nobody is here. U bukvalnom prevodu na naš jezik to vam je niko je ovde. Je li tako? Nobody is here. Međutim, ne bi bilo u redu reći nobody isn't here. To nije moguće reći na engleskom jeziku jer bi to bila dupla negacija. Dakle, nobody is here. Nobody was here. Niko nije bio ovde. Nobody wants to talk to you. Niko ne želi da razgovara s tobom. No one wanted your help. Niko nije želeo tvoju pomoć. Nothing is wrong with you. Ma ništa nije, sve je u redu sa tobom. Nothing is wrong with you. Ništa nije krivo s tobom. Nothing was wrong. Ništa, sve je bilo u redu, dakle ništa nije bilo loše. Nothing happened. Ništa se nije desilo. Nothing is going on. Ništa se ne dešava. Dakle, obratite pažnju. Nothing is u prevodu ništa nije. Jel tako? Nothing was, ništa nije bilo. Samo malo treba da se adaptirate na tu ideju, jel tako? Da nothing, ništa, nobody ili no one, niko, negira čitavu rečenicu i da koristite glagol u potvrdnom obliku, bez obzira o kom vremenu se radilo. Naravno da nobody, nothing i no one ne mora da bude samo subjekat na prvom mestu rečenici, već može biti i objekat. Šta to znači? Možete recimo reći ne čujem ništa, I hear nothing. Neobično, kao da ste rekli čujem ništa. I hear nothing. I see nothing wrong with it. Ja ne vidim ništa loše sa tim. I saw nobody last night. Ni sa kim se nisam videla sinoć. I said nothing about it to him. Nisam ništa u vezi s tim rekla njemu. I wanted nothing more from him. Ništa više nisam želela od njega. I will do nothing about it. Neću ništa raditi po tom pitanju. Naravno, i ovu zamenicu no one, nobody, nothing možete kombinovati sa predlozima ispred. Pa ćete čuti da kažu recimo I talked to nobody. Ja sam razgovarala ni sa kim. U stvari nisam razgovarala ni sa kim. I need help from nobody. Ne treba mi pomoć ni od koga. She came home with nothing. Ona se vratila kući bez ičega. Postoji neodređena zamenica nowhere. Kada želite da kažete nigde, nikuda. He came from nowhere. On je stigao nijotkud. I am going nowhere. Nikuda ne idem. I went nowhere last night. Nigde nisam išla sinoć. I went nowhere. Dakle, koristila sam u svim ovim rečenicama glagole u potvrdnom obliku zato što su ove negativne, neodređene zamenice dovoljne da negiraju čitavu rečenicu. I na kraju ove lekcije, na stranici 135, ponovo spisak veoma često korišćenih fraza u kojima je upotrebljena ova zamenica. There's nothing to say. Nema šta da se kaže. Nothing personal, nije to ništa lično. Nothing special, ništa posebno. All or nothing.
Sve ili ništa. It's nobody's fault. Nije to ničije, niko nije kriv, jel da? Nije ničija krivica. It's nobody's business. Nikoga se to ne tiče. I did nothing. Nisam ništa radio. I did nothing wrong. Nisam uradio ništa loše. I see nothing wrong with it. Ne vidim ništa loše u tome. There's nothing you can do about it. Ne postoji ništa što ti možeš da učiniš po tom pitanju. I want nothing more. Ne želim ništa više. I tako dalje. Pročitajte, prostudirajte i zatim pređite na lekciju 47, a to je ujedno i poslednja lekcija za ovaj video čas. Zašto? Zato što se radi o još jednoj bitnoj i neodređenoj zamenici anybody, anyone, anything. Ona ide ruku pod ruku, nju učite zajedno sa ovim nobody, no one, no nothing. Zašto? Zato što je to takođe negativna zamenica. Zapravo ima negativno značenje. Ona znači niko, ništa ili iko, išta, zavisno od konteksta. Sada, da se skoncentrišemo još malo. Rekli smo malo čas, ako koristimo zamenicu, na primjer, no one ili nobody, niko, koristimo glagol u potvrdnom obliku. Ali ako želimo da negiramo glagol, da koristimo glagol u negativnom obliku, onda ćemo pak koristiti zamenicu anybody, anyone. Hajde da vidimo na primjeru. Na primjer, kažem, ja ne poznajem nikog. Malo čas sam rekla, I know nobody here. I know nobody here. Bukvalan prevod, znam nikog. A mogu i da kažem, I don't know anybody here. I don't know anybody here. Ne znam nikoga ovde. Ili, I see nothing wrong with it. Ja ne vidim ništa loše u tome. I don't see anything wrong with it. Ja ne vidim ništa loše u tome. Dakle, zapamtite, u negativnim rečenicama, ukoliko je glagol negiran, koristite anybody, anyone za živa bića i anything za neživo. Isto tako u pitanjima koristite ovu zamenicu anyone, anything, anybody. Na primjer, is there anybody home? Da li je iko kod kuće? Was there anybody in the office? Da li je iko bio u kancelariji? Will anyone come? Hoće li iko doći? Can anyone help me? Može li mi iko pomoći? Did you see anybody last night? Da li si vidio nekoga sinoć? Ikoga, jel? Can you hear anything? Da li možeš išto da čuješ? Have you heard anything about him? Si čula nešto o njemu i što o njemu? Is there anything I can do to help? Postoji li išta što ja mogu da uradim da pomognem? Dakle, ono naše išta, iko, vam je anyone, anybody, anything u pitanjima i naravno u negativnim odličnim rečenicama. There wasn't anybody home. I couldn't hear anything. I didn't see anybody last night. Dakle, da li ćete vi reći I didn't see anybody last night ili ćete pak reći I saw nobody? Vaša stvar, isto značenje. I won't do anything until you come back. Neću ništa činiti dok se ti ne vratiš. I won't do anything ili I will do nothing. I will do nothing until you come back. I didn't meet anyone interesting during my vacation. Nisam upoznala nikog interesantnog na odmoru. Ili I met no one interesting. I didn't do anything special yesterday. Nisam radila ništa posebno. I didn't do anything special ili I did nothing special. Znam da je ovo malo teže za usvojiti, ali samo puno vežbe i ponavljanja. Naravno da zamenica anybody, anyone i anything može da se opet nađe u funkciji, da se nađe i upotrebljena iza predloga. Na primer, I'm not angry at anybody, nisam ljuta ni na koga. I don't speak with anyone, ne razgovaram ni sa kim. I couldn't talk to anybody, nisam mogla da razgovaram ni sa kim. I didn't hear from anybody last night, nisam se ni sa kim čula. We didn't argue about anything, nismo se svađali ni oko čega. I didn't talk to him about anything, nisam pričala s njim ni o čemu. I don't blame you for anything, ja te ne krivim ni za šta. Još jedno, I didn't hear anything ili I heard nothing, ništa nisam čuo. I can't see anything ili I can see nothing. I don't want anything from you, ne želim ništa od tebe, ili I want nothing from you, ne želim ništa od tebe. I obratite pažnju, postoji i zamenica anywhere u značenju
igde u pitanjima ili nigde u određenim rečenicama. I didn't go anywhere last night. Nisam nikuda išla sinoć. I don't go anywhere fun after work. Ne idem nigde zabavno posle posla. I won't travel anywhere next summer. Neću putovati nigde. Did you go anywhere last night? Jesi bio negde sinoć? Jesi išao igde sinoć? Will you travel anywhere next summer? Hoćeš li ići nekuda sledećeg leta? Ponekad iza anybody, anyone i anything koristit ćete i reč else. Anybody else? Još neko. Anything else? Još nešto. Is there anyone else you would like to invite to the party? Ima li još nekog koga bi ti volao da pozoveš? Would you like to go anywhere else tonight? Ili bi još nekuda da idemo? Ok, zaista sam vas zatrpala informacijama u ovom videu. Nadam se da ćete imati strpljenja da ga poslušate još koji put, zato što je ovo puno toga, a u stvari sve je povezano, pa nisam htjela da parčamo po različitim video lekcijama. Molim vas još jednom, iste ove lekcije, naravno na jednom malo nižem nivou, uvodne lekcije, imate i u nizu videa Engleski za početnike 1, a kažem u okviru ove knjige Engleski za početnike 2, ovo su vam lekcije od 44. do 48. i još jednom poziv da poručite Engleski za početnike 2, jer je udžbenik koji može da vam pomogne u ovom vašem samostalnom radu na engleskom jeziku, a naravno svakom poručbenom vi podržavate i ovaj moj volonterski rad na YouTube-u, pa izvolite 062 8950 866 za sve poručbine. Knjiga košta inače 2500 dinara, što je $25 ili oko 20 i kusur eura, 22 eura. Naravno, želim da skrenem pažnju i na moje ostale izdanja, to jest na ostale udžbenike koje sam sastavila. Ima tu dosta korisnih priručnika, pa izvolite poručite, a uskoro izlazi i Engleski za početnike 3 za sve vas koji vredno privodite kraju ovaj udžbenik, da znate da ćete imati još dosta posla. Thank you so much for being here. Hvala vam što ste ovde and I'll see you soon. Bye bye.